سورة بقرة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. میسالا وان منافقه وەکوی کەسێ ئاگر دادایە دەما ئاگر هاویردۆری ڕۆحنی کرد خۆداژی ڕۆحنایی ئەوان بر و ئەو دناو تارەتیان کۆ تێدا نابینن دەهشتن. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ئەو کەرن لالن کۆرن ji ber vê jî navegerne bal heqiyê. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یان jî halê wan münafıqan weke wan kesên ku dibin baraneke dijwar de dimînin ku di wê baranê de tarîtî û beledî û birûsk hene. Ji tirsa mirinê tilhên xwe dikine guhên xwe. Xweda kafir ji her alî ve dorpêç kirine. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Hindik mayek û birûsk wan kor bike. Çi dema birûskê rohnayî li wan kir, di wê rohnayiyê de dimeşin. Dema ronayiya wê çû tarîtî çêbû mane sekinî. Heke Xweda bixwesta wê ew ker û kor bikirina. Bêguman Xweda qadirê her tiştî ye. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Gelî insana, ji wî Rabbê wê ku hûn û yên berî we efran dîr ibadet bikin. Hêvî heye ku hûn bistirin. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Rabbê we ji we re erd kiriye doşek û asîman kiriye ban. Ji asîman baran barand. Bi vê baranê ji bo ji we re bibe rizq fêkî derxist. Digel hûn dizanin ku şirîkî wî nînin ji Xweda re şirîka negirin. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Heke hûn duwê Qur'ana me ji ebdê xwe Muhammed re şandî bigumanin di haydî sûretekî wek wê bînin. Heke hûn di gotina xwe de rastin ji xêrî Xweda bakine şehadê xwe jî. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Heke hûn nikarin bikin, tucarî jî hûnê nikarbin bikin. Sitara xwe ji wî agirê ku ji bo kafiran hadiye amadekirin ku arduya wê kevir û însan bikin.